Došli, gospodine Šaner. Hvala. Šta je u srži svih protesta u Srbiji? Pa, teško reći, ja se sad vraćam sećanja ono što sam pričao. Krajem leta i početkom jeseni kad su me pitali novinari da li će biti vruće jesen, ja sam rekao nije izvesno. Izvesno će se desiti nešto kad najmanje budemo svi planirali, kad budemo najmanje očekivali, možda bude u sred januara. I to je tako ispalo, nije da što sam ja tako planirao, nego takve su kretanja u Srbiji i onda ne znate kad će sve da to sve akumulira na jednom mestu, da stvorite kritični moment kada to preraste u jedan štrajk na jednom mestu, pa na drugom mestu i onda kada ti kritični momenti se objedine u jedan veći protest. Dakle, to se još nije desilo i to možda se desi da svi ovi i Kuršumlija i Beograd i Novi Sad i još neki objedine se u jedan širom protestu koji neće biti kontrolisan od sindikata, nego će biti kontrolisan više od političkih centara moći i radnika koji će u tome učestvovati na taj način što će očekivati sva ona obećanja koje su im data javno, ali i ona koje su im data tajno iza scene, da su mnoge stvari rešljive, da ćemo to osrediti, ništa ne brinite, samo vi nas podržite. Dakle, ima ovde mnogo igrarija sa ozbiljnim stvarima u kojima su učestvovali pre svega političari, obećavajući svašta i nemoguće stvari. I ima drugih stvari koje su opet s drugog ugla. Ti isti političari su kroz državu potpisali razne međunarodne sporazume koji ih obavezuju da to što su prvo pričali ne mogu da urade jer imaju ove obaveze. I treća stvar koja je još važnija od svega toga jeste mnoge stvari u Srbiji konačno treba da se reše kako bi ona mogla da liči na ozbiljnu državu, a te stvari se ne rešavaju na način kako se to ovako radi, niti su u tom uglu gledanja modernizacije Srbije, niti su radnici u pravu, a mnogo manje su pravu i političari. Mislim da svi treba da stenemo kaiš ako bismo hteli da državu privedemo, da to izgleda pristojno i da može da ima šansa da bude članica Evropske unije. Pomenuli ste političke interese i političare, dakle ima indicija da su protesti politički motivisani. Pa znate šta, neke stvari su mogle da nastanu mnogo ranije, nastale su baš sada. Tako da to mi liči da je to kao da je neka priprema za neke šira politička događanja, jer neverovatno je taj skup događaja koji međusobno skoro da i nemaju veze, znači da imaju neku drugu vezu. Nije to tako slučajno, sem što postoji jedan opšti pojam protesta, razloga za protest jeste što je država praktično poslala signale radnicima da su neke stvari moguće koje u stvari nisu moguće. Političari su u nekim izjavama bili vrlo komotni, davali su obećanja da prilike moguće, evo rast je, krenulo je, recesija za nama. Ljudi znaju, toliko čitaju novine da znaju da ako je recesija za nama, a rečeno je kad se to desi da će to onda značiti povećanje plata. Međutim, recesija nije za nama, recesija tek možda tek pred nama, onaj pravi udarac. Kako vam izgledaju te kontradiktornosti? Sindikat javnog preduzeća kaže biće para, dogovoreno je, onda ministri kažu nema para, nema povećanja plata. Pa znate šta, u tome jeste stvar što javna preduzeća posluju delimično kao državna preduzeća, a delimično i na tržištu. Znači oni imaju svoju dobit. To je neminovno. I ona ne uzimaju pare iz budžeta, nego pune budžet. I sad, taj deo dobiti je već sporan i već nekoliko godina u svim tim preduzećima. Ja znam za Telekom i za Poštu da se to već duže vreme povlači kao ozbiljan problem, da se ostvarena dobit ne tretira od strane države kao ostvarena dobit, nego se tretira sve kao prihod države, što nije ni korektno, konačno. I na toj osnovi se postoji ta ekonomsko-socijalna platforma na osnovu koje radnici traže svoj deo dobiti. Ali u svemu tome postoji, kažem, ove obaveze i silne šupljine koje treba napuniti sa raznim dobitima kad se one dese, jer su u Srbiji, nažalost, dobiti vrlo retka stvar. I kad se dese dobiti, onda država ima ambiciju da napuni one rupe koje je sama napravila i koje su nužne kako bi se, recimo, zadovoljili ovi međunarodni sporazumi. Naravno da radnici kažu, da smo tu mi. Država koristi svoj monopol u tom slučaju da zadovolji potrebe ove popunjavanja budžetskih i ostali rupa, ali radnici kažu, pa dobro, i mi smo deo tog monopola. Ono što smo ostvarili monopolski, želimo da i mi imamo deo toga. Dakle, jednostavno, svi su u pravu, praktično niko nije u pravu, a najmanje su pravo oni koji su doveli do toga da sa time može tako da se raspolaže. Danas je to ovako, a sutra je možda onako, a možda i nije onako. Dakle, mi nemamo sistem, ni čak kad su u pitanju javna preduzeća i što je najvažnije,
država nikako da se uozbilji, da shvati da je nažalost ona najveći gazda u Srbiji, da je zapošljava 537.000 radnika i da sve što taj gazda radi utiče na sve ostale gazde u Srbiji. Ponašanje tog gazde šalje signale svim ostalim gazdama kako se ponašaju. Ponašanje tog gazde prema svojim radnicima govori ostalim radnicima da li da traže od svojih gazda nešto ili da ne traže. Dakle, sve je to klupko jedno koje je teško razmrsiti ako ga ostavimo ovako. Pomenuli ste socijalno-ekonomsku platformu. Šta očekujete od sednice socijalno-ekonomskog saveta? Najavljuje se da će biti razgovora i o ovim sindikalnim zahtjevima. Pa bilo je uvijek razgovora, ali mi nemamo nikakvo ovlašćenja da tamo bilo šta odlučimo. Mi možemo da preporučamo, a do sada nismo čak ni preporučivali jer ni oko toga nismo mogli da se nađemo. Prema tome, o ovome smo mogli da razgovaramo i u jesen o svim ovim stvarima, jer one su bile izvesne, kao što je sasvim izvesno da će se ovo ukrupnjavati vremeno, ako ne sada, onda u sljedećem talasu, možda u martu, aprilu. Prema tome može da se razgovara već danas o tim stvarima koje se dešavaju, ne koje će se tek desiti. Međutim, Socijalno-ekonomski savjet po svojim ovlašćenjima ne može da donosi odluke, može da preporuči vladi, ali može da preporuči vladi ono što vlada već zna. Prema tome, jedino se bojim da to nije prebacivanje lopte na tuđi teren, da Socijalno-ekonomski savjet nije mogao da nađe rješenje, pa prema tome, dragi radnici, vidite ko je kriv, vaši predstavnici tamo. A u stvari tamo ne postoje nikakve mogućnosti za rješenje, sem da se donese minimalac što je predviđeno zakonom. Najavljuje se izmena zakona o parničnom postupku kako bi se sprečilo da vlasnik kupi preduzeće, a potom ga rasproda. Da li je to rješenje? Pa nije, mnoge druge stvari su rješenje, pre toga su kako je postavljena privatizacija. Ciljevi, pre svega cilj privatizacije. Mi stalno imamo cilj privatizacije da neko uzme neke pare. Prvo da država napuni budžet, a onda možda neki teča da uzme još po nešto za sebe, ali suština privatizacije u zemljama koje su bile u socijalizmu jeste da se iz socijalističke privrede pređe u tržišnu privredu. I to često košta. Znači ne da ne donosi zaradu, nego i košta. I kad bi se to promijenilo, makar na kraju ta filozofija privatizacije, možda bi neke stvari mogle da se ispeglaju, mada ne verujem jer su pustile korenje. Gospodine Čanak, hvala vam na vaše vremenu. Hvala vama.